сөйтші қарағыла. Менің оқыған намазым только мағали денсаулық беріп тұрбайбы. Менің оқыған намазым бұға жизнь бербейді да. Ал бұл өзі намаз оқыш керек. Көрдіңер бе? Біз емне қылабыз? 5 мал еңкейгенде 5 мал сер өтіңірді қоясыңар. Ушул бір-бір қоғыла. 5 malдың içinde көп әрекеттер. Жошы 5 mal namazda көп 4 рекет бе, 4 рекет бе, 2 рекет бе, ар бірінде еңкейгеніңерде сен өтпен оқу безді қоясыңар. Көрдіңіз бе қандай Құдай Тағалам қандай бізге жақсы несен берген. Қарағыла, бізге денсаулықты өзі қыла тұрған несен берген. Анан кейін, дарат алу, бұл мына, соны неге біз мында қылып отырмыз? А потому что лимфа ушақ ағады. Көрдіңіз бе? Без мындайынан ағып, ана мерге келеді. Неге біз мындай қылабыз? Мындай. Апа бұл деген бұл без, именно ушу жердегі, мына қарап қоғыла. Ушу жердегі без, мына мерге келіп қояды. Неге мында қылабыз? Мына ушу неме, лимфа мындайынан ағып мияққа келеді. Көрдіңіз бе? Шерге чоғылады. Мен бардығы шерге чоғылады. Күшті даватчы қаяқта жүреді. Ауызқарсы менен жоқ. 2 сөзбенен, 4 сөзбенен айтып қойды. Бияқты жуып, бұтты жуып атпайыз. Эми буттун ар бир саланы неге жууп атабыз? Ар бир бут ар бир органга жооп берет. Ар бир сала буттун салалары ар бир органга жооп берет. Мына буттун мыногулар ичегилер. Мына уйку без, оң жактыгы, сол жакты ичегилер. Көрдүңөрбү? Биз неге ошону? Biz uşu жердегі безді айдап атабыз да. Биринчиден бұның ортасынан мусорды айдап атабыз. Екіншіден біз бұладымдай өйдегі кеткен жерден беріп атабыз. Көрдіңер бе? Так что намаз өзің үшін дегенге мен ушул системаға түшкөндөн анан түшүндүм да. А мен башында мындагы отурганда айтпайсыз жанагы немеге? Отурганда, аттахиятка отурганда бармактын дагы отурабыз да. Мына, көрдүңөрбү? Сен биринчи мына буттун биринчи бармагы бул өт да. Мына биринчи бармак. Сен аны минткенде сен өтүңдү иштетип атасың. Көрдүңөрбү? Дагы кандай несі бар? Аттахиятын отуруп. Эми карагыла, мына. Силер бутуңарды жууп, лимфаны айдадыңар. Кайра келгенден кийин кармап атпайсыңарбы? Мына жерде лимфанын узелдери бар. Ошо лимфаны басканда ал физиканын жол немеси менен бияка өйдө көтөрүлөт да. Өйдө көтөрүлөт. Көрдүңөрбү? А что? Намаз. Анан кайра неме барып атабыз, саждага. Саждага бар. Эми ар бир кыймыл негизинен кан тамыры менен бес тамырдын айдайт да, айдайт. Анан айтып атпайбы? Намаз окуган адамдын жүзү неме деп нур болот. А неге? Потому что сен 5 малле бетиң жууланып, 5 малле мынтеле лифан айдай берсеңчи, капкара кыздар аппак болуп кетет. Ошо нур деген ошо. Нур деген сөз капкара аппак болуп калды деген. Негилер көрдүм, нур неме болуп турат экен. Нур болуп турат. А потому что биз только лимфаны айдайбыз, лимфаны айдайбыз. Лимфаны айдап атасыз, лимфаны айдап атасыз. Анан бизге жанагы араб эмес депчи, эң кыскартылган варианты берилген да. Ата сажданын ая узак дуалары бар. Неме рукуянын да ая узак дуалары бар. Мынтип тура берсең болот да, эгер ошо дуаларды билсең. Ая узак бизге эң кыскасын берген. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. Эң кыскартылган вариантын берген да бизге. Сыгып отурупчу. Ата баягы китеп алсаңар, мусулман крепость мусулман. Ошондо дуалар ая узак. Саждада тура берсең болот. Эми мисалы саждада турганда 3 жолу кайтала дейт го. Каласаң 5 жолу кайтала, каласаң 7. Канчалык сен 7 жолу кайталаган сайын ошончолук көбүрөөк агат өтүңөр. Субханаллах, субханаллах, субханаллах. 3 жолу айтып койсоңор өтүңөр жаш куюлбай калат. Так что субханаллахты 7 жолу айткан. Анан жана намазды ар бир кыймыл мындай. Мисалы неме кылдыңбы? Саждадан кийин мындай туруп, анан мындай кылып туруп, анан кайра баргыла дейт да. Ар бир кыймыл отчетливо жасалсын дейт да. Шашпагыла. Бул эң туура. Эмне үчүн? Себеби деген биз азыр майдаларды айдадык да. Майдалардычы мына бүткөндү айдадык, а эң адамдын мына немеден баштап киндикке чейин жоон кан тамыр болот. Жоон бес тамыр болот. Биз ошо жака барып кошушубуз керек да. Ошон үчүн дагы ошо намаздын ар бир немеси, неме движениясы, кыймылы. Ошо жоонго апарып кошуу. А жоон баптыр көк кан тамыры коет да, көк кан тамыры сыртка заң сийдик тер кылып чыгарат. Nasıl?
терме боюнча да айтып кетсеңиз эжеке.